Isua thilpek petu tekha tu tenge an thilpek tekha enge an poimo na ti voina kan zurdon ani mathaya bung hi chang khalle chang som pakhata ti hian kan hu tin lal heroda alalaya judair ma bethlehem khuwa Isu alo pianin ngaite khochak lama ta mi fingte Jerusalem khuwa an lo kala tin inchung an valuta anu mari hne na naute chu an huwa an bok khupa chibai an buka tin an robom te an honga ahne na chuan loman rang kachak te pero te mura te an pe a ti in kan hu heta mi fing ti tongkam hi atong bulpuya magoi ti lal ti po a soi thai ania mi then khat chuan sam number som sarile pani chang som pakhata ani lal zong zong chu ma an bok khupanga ti hi mebelin heng mi te hi mi fing mai ni lovin lal an ni an ti thin tin bible a hian heng mi fing pathum ta chung chang hi mu zom ni lo ma se tradition le chui mi ta chui da na chuan heng mi fing pathum ta hi Melchior Persian scholar Caspar le Balthazar Babylonian scholar an ni ti in an soi Encyclopedia Britannica chuan ti hian a inziak Western Koran tradition a chuan Balthazar hi Arabia lal anga soi ania Melchior chu Persia lal ang le Gaspar hi India lal angin ti ani ayenga po chu ni se Isu chibai buk tura an ron kal khan thilpek thatak tak mai pathum an ron kena heng an thilpek te hian Isu Krista poimo na na sa tak le entian ro pui tak mai an nei ani chung chu heng te hi an ni rangkachak chuan khovel lal ani na ayen tira bero rimtui chuan pathian ni na entirin mura tel chu mi chuan thina entirna ani tia soi ani edi zani hun vela koran huai tu poimo tak origin a chuan heti hian alo ti bok rangkachak chu lalne na pek angin mura chu thithai ani na angle rimtui bero chu pathian he na pek angin ti in alo soi ani chu ngei mai chu we three kings of orient are the Christmas la a heting hian achang top pera glorious now behold him arise king and god and sacrifice ti in lalle pathian le in lan na ti in kan sachin ani kha chu wangin heng an thilpek pathum te hi Isu Krista poimo na ro pui tak mai an nei ani Bible a heng mi fing pathum ta chanchin hi chui zom ni lo ma se tradition a soidan chuan Isu an to hian an thinlung chu atne e maya anua chuan Christian anin pe a anrin na chuan het takadingin maltar ni hial an thlangta ani ti in an soi heng mi fing te hian thilpek an pek lai khan omzia an thelo po aniang ma se an thilpek chuan lalpa an choi moya Isu a churai lote chau mu ni ma sela anun pumpui chu thlak tang lamin awmta ani voina hian Isu Kristan inun thlak turin ni tam tak amamo lo iphalani phot chuan ni khapkar lek po in a thlak sak thai che asin i thinlung kong khar chu akik renge